Poštovanje, dragi prijatelji, Valter ovdje, dobrodošli na moj kanal. Danas radimo smash burger. Za burger umak nam nepotrebno. Sitno sjeckani krastavci, paprika u prahu, slatka, češnjak u granulama, kečap, žličica senfa, malo tečnosti od kiselih krastavca, vode, vama omiljena majoneza i normalno ako neko voli nešto ljuto, ja sam ovom prilikom sebi dodat tabasco. Ajde, da sve to skupa sjedinimo. Na majonezu dodamo kisele krastavce. Žlicicu čajnog kečapa. Neka vam bude otprilike 3:1 za majonezu, jel? Jednu malu čajnu žlicicu senfa. Mljevenu papriku, slatku. Češnjak u granulama. I malu žlicicu šećera ili još manje. Ja sam dodao pola ove male vrećice šećera. Naribanog, to sam zaboravio kazati, naribanog luka ili kapule, isto jednu malu žličicu. Tečnost, odnosno vodu od kiselih krastavca. Neko stavlja alkoholni ocat, ja stavljam vodu od kiselih krastavca. Sve to skupa sjedinite i samiješate. Evo, tu sam dodao malo ljutića, jel? Neka ga da, neka bude ljuto, jel? Mada nije to pretjerano ljuto kao što se misli, ali ok, meni to paše odgovara. Pa kako ko voli. Dakle, na dobro zagrijanu ploču, znači radi se o plinskom roštilju Gorenc, na dobro zagrijanu ploču malo maslaca i na maslac dodamo 2 kuglice mljevenog mesa. Odnosno, ja sam ih napravio od kupljene pljeskavice u mesnici i oblikovao tako da ih možemo sad lijepo stisnuti. Zašto smash burger? Zato što sad stišćemo s ovom prešom, ja imam ovu prešu, vi možete s bilo čime što vama prikladno stisnuti meso što jače možete, otprilike 10 sekundi svakog. I između sam stavio papir za pečenje, kojeg sam u međuvremenu malo zauljio sa uljem da se ne bi zalijepilo za meso. Kad ste to sve dobro stisnuli, roštilj šiba na najjače da se to zapeče sve skupa. Tu je malo drugačiji sistem nego u onom prvom videu. Znači na najjače, neka to dobro prži, da zapeče, da bude hrskavo meso. Dodao sam cheddar sir. I pecivo vam se radi, ali pecivo morate paziti da vam ne zagori. Barem meni ne odgovara ako baš jako zagori. Kontrolirate ovako kad bude lijepo, bimo mi rekli zarošano. Kad poprimi malo boju, evo ga, ovako. To je to, ne treba više. Kad se malo zapeče, to je super. Sad sam prebacio pljeskavicu jednu na drugu i sad ću napraviti jedan mali štos da se još bolje rastopi ovaj cheddar sir. I ide pod zvono, brate, pod zvono. 10 sekundi pod zvono, vidjet ćete. To će se sad jako lijepo rastopiti. I sjedinit će se skupa sa mesom, to je excellent. Kako je lijepo miriši. Evo ga, to se sad skupa sve rastopilo. Idemo složiti burger. Dodamo onaj umak kojeg smo prije pripremili. Tako lijepo, obilato, neka bude to, neka kaplje. Tu sam pripremio
Dakle, vi složite kako vama odgovara, ja sam se stavio 2 fete pomidora ili rajčice, kako ko zove, malo kiseli krastavca, sitno nasjeckane kristalinke, salate i to sve skupa poklopimo. I evo ga, dame i gospodo, smashburger. A ništa, šta nam preostaje nego da probamo ovo čudo. Pogledaj kako lijepo izgleda, a? Njam, 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 njam. A ništa, probajmo. U slast, dobar tek.